Kepada hadirin
Silakan untuk duduk kembali. Mohon duduk kita bersama. Tolong jalan mohon disterikan jalan. Tunggu Ramadan, Ustaz Ramadan, mohon. Ramadan. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
Sebelah timur, Lampung. Demikian rekan-rekan semua kan di. Mohon perhatian. Kebetulan nyo buku yang dari panitia Tungku Haji Abdul Somad. Nyo yang berminat di Jalan. Oh, udah nih. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badari tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawm az-ziham ya nafs طيبي باللقاء يا عين قاري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا من المنى زلنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أرحى وعلى صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا بالحق تعلق وبغاره راء تعلق يبكي يسعى خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله
Nah, saya silakan dengarkan yang Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijab wal wafa. Al-Mukarram wal Muhtaram Ustaz Abdul Somad LCMA. Ustaz, bedare, biasa mana? Bedare. Jangan ditarik. Mantap, bedare. Jangan ditarik. Halo, beda mana? Hei. Yang buka yang bercuh. Apa yang manduman? Banyak kan yang serban. Serban yang hijau. Yes. Jangan ditarik. Bateri. Lihat ke belakang dulu, ke depan Ustaz. Ustaz, lihat depan orang yang paham mau potong Ustaz. Ustaz. Lihat. Dokumentasi. Pintu aman kan? Amankan. Lepas. Ijar ridak enggak keduka ya. Keduka abu. Ini coy, kejar ridak kan ada abu ya. Tak sama no. Tak sama no. MC ni kali kami. Kami informasikan kepada adinda kami Miftahul Aula. Ibunda menunggu di gerbang masuk tadi. Kepada adik kami untuk segera mendatangi pintu gerbang saat masuk tadi ke tempat acara Menteri Akbar.
Kepada abang-abang kami yaitu Bang Abdul Rahman ada yang menunggu di pintu gerbang. Kepada seluruh panitia, mohon